Katheka sana nkethi cha woro mutegeri wa Meru TV oro bontuku ya Jumatatu tariki 11 cha mweri wa 5 mwaka uyu turi wa 2026 mbetekeria ankuwatewe ni kena kumenyethire thirite ya karika kaunti yetu ya Meru ome ya Meru na kinyathiguru ne yetu yonthe ya Kenya ni wambita muthoni wa kiramana mitandao ne yetu ya ukinyaniria tuthiatire tu Facebook na kinya YouTube Meru TV Kenya akenda witana mbere na kugwata ndeto iyo bora ci utunduka Meru na kinya ome ya kaunti yetu ya Meru. Cukuru ya Njalo Junior Secondary School anokaitete na mbere na kwamukira utethio kuma kiri atungire na kinya wa timbaru rwangine rwa kithomo mwankatha inende cukuru ni amukirite laboratory ira ina intubia kinande na kinya wa kibwa irasi bina kuma kiri kumania na obichi ya mubunge wa gishigo mbunge kicha kigina kya NGCDF kinya nyuma ya kwirutaniria kukunthe nende cukuru na ya rimura 20 ontubura butumite atungire ba abakona ne kuria kwandro kona raba uritia child na kinya muinge wiki anabo kuthomera cukuru riboti ya mwandiki wetu wa Ndeto Mukiri Onkonja. Na skuru ya Njalo Junior School kana Junior Secondary School ni skuru ira yombete kwethira ina ritoya na 20 tibaki kwethira kinya bayokero labu inene ni mubunge wa Ntere Julius Saitumu ona kinya kwe warimu bakwana ende ontu atongoria baithomo bawite ate skuru etebati kwethira ina na ya na 20 na ende aseri na bombe kwethira bayekera skuru ye na bamikorie nonto bena arimu bakwana ona kinya irasi bena byo na ambassador ne bakwewa na riu bakenda skuru yomba kuingwa no mtunge ukomba kwethira kiyana ukiri skuru iri nturene skuru yetu no tutwengwa tware omekoria tukauanga cia karika na bukio na utwe no tethio mweshimiwa twa bibio nthe tukuromba biatia bakuthomera ku bitega bia na sababu leo kuria konge baita yako na teku aka skuru ina thina skuru yetu mweshimiwa itothigetie kinya kuria na bawete grade A mweshimiwa utokera irasi neromba yakwa ni ati irasi bitokerwa laboratory twinacio na ndiyechu tu muromba kinya 2029 tukwato kinya 2032 sukuru yetu cithirwe ire kubwa pio kokirwa na twi minjengwe na kwithirwa tena mwalimu wa ana bareyana 32 sukuru yeji mbere ta mwithira yere bananda baweta atia inabare bauka batwendetie mbere kainyuma ende na ndura mwongo kura chike thomo re twakura ana mwaka muthiru ana 90 bethra ba grade 9 bagwa ba bwethe kierio bara ba bwetheria na 68 ana 22 bethra ba tebwethe kierio inabare patikete arimu itwadikete arimu ituretete arimu ende ana ni ana rimwe na 20 inaana bare mbona joro twenda jabo mira nini hapa katikati itorete ana chukuru ereko chukuru ete batiko thura ena and the under 60 kinya kopwe okirachi ana 44 kirachi kyoyori kyana 50 ibo batiko thabo na kinya irachi bina byana 50 manere itukwata na ruloi kauria yana barabara njaba grade 10 kalaga konwa baraba orire bananda iba chokwe chukuru kaitene kau kiri aciari ni boretwo kintu kingi ketumi tibaki kithomo na ikyo kikananie mwongo na mwana wende na bara bonde barombete mbasari utu wote aika muthitho utu wote ri ora muthano ndawe tutena kaya mtu iba ya mberene ibuona cio tongo no kira mangura na kwenjero marinya bukerwa ne rinyera kwaje makuyo ya watachwa ntabarene ibo kwelewa mwanya wimbe yete kenda tuo kwa kithomo tuo kwa guntu kokwe wetu na wenda manto pesa 8 utakapo wewe wetu itwekere kithomo uteke ntukeke ke anania kithomo kero igeta atia ne equalizer kana ikianania ugwibwa na muthiende kini mubunge wa Ntere Julius Saitumu na orete muciari kaita karaba karanthi na mwana oke akomba kwithira kimuna nkoro inde amoya emanto yara ya kumukoria na kumoni kithomo no koketumi ile wa rumba roro tinero mwa
Ukoroera mwana mantu yaya tu muoka. Mwere twaitethia. Tutafaulu. Isa sawa? Kano mwera baba enu ateo angana tu mwathani angatukwengwa angaitugurara buo no rare buo oyo burenene otenyameti chayo. Ako kanyamete mnyayo. Inyamweko wa korero na thina tuntubonene. Nonto kinyorekia kuona into terika na thina eriko. Toma. Kwa hivyo tuangalia watoto na weto nonto babo oetika wa mwa werigero. Nkiripotera Meru TV kuma Njalwa Ntobeto Ekiongwe Gembe North. Mbeta Mukiri Onkonja. Ibaya muno mwandiki wetu wa Ndeto Mukiri Onkonja no ndubori una njira ikinyanilite. Rais William Ruto aruari na ikirite kirore mawatho ya thatu ya Meru kenda kwagirithia rutere rwa biashara na nende akuringana na Rais Ruto aurite mawatho ya kwamba kutheria tethere biashara kenda Kenya biashara abe ya kureta biashara chionde gurune ya Kenya. Ripoti ya mwandiki wetu wa Ndeto Jeff Wagituma. Your Excellency, sir, this state ceremony is convened pursuant to Article 115 of the Constitution for the presidential assent of the three parliamentary bills, with the operational realities of large-scale capital investments through the provision of a minimum license tenure of 10 years, framework for the creation, development, and governance of technopolis in Kenya. It is now my most humble duty to petition Your Excellency, as head of state and government, to exercise the authority conferred upon you under Article 115 of the Constitution and assent these bills into law. I am under the instructions of the Speaker of the National Assembly to place before you. Good morning. Good morning, Your Excellency. Under instructions to place before you these three vellums, Your Excellency, being the 11th day of May, the year 2026. The first one, Your Excellency, is a bill that was introduced by the distinguished member for Molo, the Honorable Kimani Kuria. Organization. It's one of the bills for purposes of ease of administration. It has taken so long, Your Excellency, because it has the full bicameral process being passed by the two houses. It was initially passed by the National Assembly in December 2024. A small bill, Your Excellency, on the three clauses, the commencement of upon publication in the Gazette. Your Excellency, the second bill is a special economic zones amendment bill of the year 2026. It will be recalled, Your Excellency, that I invite you to hand over the copies of the acts to those who support you in the management of public affairs, commencing with the Deputy President, the Attorney General for publication into law, and to the Cabinet Secretary present for implementation. Na tugete na mbere na teto chietu cha Meru TV oroko tinene ya Meru ni ambiriretie kuritithia ngwiro mbare kugita mamba na mpui kenda kunia amamba kotine mutaratara yuyu kwa muthuanirwa kanya akawitikire meya yawe ende agamba bonde baraba ibawete agambithania kana agambi ibawete mbaru ontubu na araba wete kinyabu komba kwithira bwitigira magamba ya komba kwithira yakinia koti na kinyautira abungwa iba komba kwithira bakinia nchera. Riboti ya mutugi wa Kiambe. Koti nene ya Meru naro nirugurite mutaratara jo kumenyekana ja Plebagin mutaratara jo kwirigirwo kunyia namba ya kesi de koti ya Meru nguruki ya kesi magana jana irundanirite hapa katika High Court. Tukiangalia zile kesi tunazo za mada zenye zinagoja kusikizwa ni kesi 446. Hizo ni kesi mingi sana kwa hakimu wawili. Ndio tukaona huu taratibu tukiutilia maanani utatusaidia kuondoa idadi za kesi na tuweze kutoa huduma bora zaidi. Hii ni exercise ambao ni mzuri sana na pande ya kureduce backlog
inasaidia sana kwa sababu makesi mingi sana hapa Meru ziko pending, na watu wakisikia kwamba kuna hii plea bargain generally huwa ina reduce hizo makeses. Na hiyo pia kwa upande wa koti na kwa upande wa mashtaka tunaona kuwa kuna imani kwa hii process na kuna hiyo awareness. Huu mfumo wa plea bargaining utasaidia magereza, utapunguza idadi ya wafungwa na wakati wafungwa wanapungua ndani ya jela, huduma zile au wafungwa wengine huwa wanapata sitaimprove nawe uringana na rwangi rwa ugambithania mubango jojo ritumira watho nyume ya nterecio ijire kuigana na muthiene kugitwo ni mugambithania gukurukira watho. Plea bargain ni utaratibu ambayo iko ndani ya sheria, ambayo yule mtu amestakiwa na kesi ambayo si kesi ya ngono na si kesi ambayo ina public interest, anaweza kusikana na upande wa mashtaka akasema ya kwamba mimi nilitenda hili kosa na ningetaka kukubali. Nikikubali nipate kifungo nyepesi, waingie kwa mapatano, kwa maadisi ambayo italetwa pale kotini. Upande wa mashtaka watasema kwa maoni yao wangetaka apewe kifungo ya aina gani, naye mfungwa atatoa maoni yake ya kifungo, nayo koti itaangalia, itafunga kati ya zile vifungo mbili zimepewanwa. Na shiongruki ya kesi kana remo na rui gitonyithwa kiremo bango jojo wenye walikubali na kuitikia huu mwito katika High Court walikuwa kwa kesi 94. Kesi 94 katika koti ya chini Magistrates Court zilikuwa koti 56. Ndio tukaweka plea bargain Service Month, ndio inaanzia siku ya leo, ndio tukailaunch officially tukiwa wote siku ya leo. Ni mzuri sana kuliko kung'ang'ana na kesi paka mwisho, na mara nyingine unakuta mtu anajua ametenda kitendo ukweli, lakini ni ile tu kiburi ya kutaka tuendelee na kesi. Kiripotera Meru TV kuma koti ya Meru gicigo bunge kia North Imenti, Mbita Mutugi wa Kiambi. Ibenya muno mwandiki wetu wa Ndeto Mutugi wa Kiambi no tuboriboti una njira ikinyanilete riboti ya Mutugi wa Kiambi yatunengera kanya gakuno kakire chunchiketu kiambere kia Ndeto cha Meru TV oronga kuromboka itakuraya no ntinchokerete na Ndeto ingi Kathumba. Karibu Embu College, mahali vipaji vinageuka kuwa taaluma. Hapa tunakuandaa kuwa mtaalamu mwenye ujuzi unaotafutwa duniani leo. Kosi zetu ni pamoja na biashara na uhasibu, kupata msingi imara wa dunia ya fedha na biashara, uandishi, kujenga, kubuni na kuunda suluhisho za kifundi, ususi na urembo kwa ubunifu unaogusa maisha na kuongeza uelendi, upishi, kuleta ujuzi wa mapishi ya kitaalamu na ladha zinazovutia, usimamizi wa utalii, kukuandaa kwa fursa katika sekta ya utalii na huduma, sayansi ya kompyuta na tehema ambapo teknolojia ya kesho inaanza leo, elimu ya udhibiti wa uhalifu, kuchangia usalama na ustawi wa jamii, mhudumu wa afya, wahudumia wengine kwa uelendi na huruma, udereva kwa ujuzi salama na wa kuaminika barabarani. Chagua Embu College. Safari yako ya mafanikio inaanza na hatua moja. Jiunge nasi leo, ututembelee katika mitandao ya kijamii Facebook, Instagram na TikTok ni @Embu College. Embu College, skills to go places.
tatua chapa na ndaka ichindire mainda ngiri 5 ya beti yaku onyuma ya ndeka 20 wacheza na chiringi 20 ugaichindira ngiri 100 na wacheza na chiringi 40 ugaichindira chiringi ngiri 200 cheza na chiringi 100 uichindire nusu milioni hau ngoroki kuri na into bia nyomba na bia biashara bia kuichindira smart TV, fridge, cookers, mashini cha kudhambia ngari, mitambo ya kuchanganya na kuruga cake, bonda, mashini cha kuora na kuumia nguo, bills cha mitumba, solar panels, tuk-tuks na ngari muthemba jo maruti. Tonya thimuni yaku kiri M-Pesa na wikire paybill iliani 440 kana 150. Amount ikira kuma chiringi 20 mwanka ngiri 2. Account ni Meru TV. Changamka sasa, tatua chapa na kazi na daka. Koga atetheka na gita rya kuria kubwari kurikio kinya ija wigurira bikibiki ya muthemba jo mwega jwa Captain o amwe na muthemba jwa Tiger nitwe endie ba bikibiki iria chitagia kibali jeka ikwinama batu twetherwo ndene ya mutindo wa jwa Kangangi o aja ojo akue na musigiti na nitugwatanirite na wata chiringi ngiri 55 ukwana na bingiri 2 na magana 550 na mugwanja kethiro renda kuriaga ontuko ni chiringi magana 350. Namba chetu cia thimu ni chiji ukuonera kioni-ini giaku o au ijanga uigwatire bikibiki tenge bikibiki ni Captain kana Tiger likana bikibiki chetu ciothe ciena warrant na nkoroki au ni twendagia ona spare cia mithemba yonde kiria gikwendekana ni withirwe na original ID card, KRA pin na galanta umwe ijagu tigintukagia gwetu no gatetheka. Yes, odi anto Meru County Tharaka Nithi County, Isiolo County na Kinyambu County ntora irio cionthe ciithire kiretie ituri bionthe bianthe bira bimagaruo nkuja na ntato sire na murio tamatanta jama sono jagi empeke auki atia we ukwenda kwethira wina mantu ukwenda kumenyithia antu nukwenda track kana ngare ya rudishu aja ni oturi nini wewe areria antora ndongo na ndongo anto bakwigwe warie tankongi maugene atiri gwakwenda kugire skuru yaku gwakwenda kuthia road show kana kiatho kira kionthe kwenda sauti yenene atiri aja tuli na ngare ya road show ira tugukunenkera na maguri jara kuguna muko jo waku na kinyawenda tukwajania mona mugi kana na MC sound irere aja nirete onekete kaire kuma nthiguru rombo kuma gitara baroti ko ye gitara banumo ngagucoka kwa Jesu runguru eria iguru na matu na kinyamanga nyoni na nthenjo mo gutoneka engeta eji Thimo namba 0725 170 744 withiro gicigwatira ngari yaku ya road show na kinyoke ya kuthawe na kiatho aunja ni oturito rya kwena gwe taritho na gutu nini wewe turekane. You can read about it in the Daily Express. sana mutegeri wa Meru TV kire gicunji getu ke biele kyandeto cia Meru TV oro bontuko ya Jumatatu atariki 11 cia mweri wa 5 mwaka eno yoturi wa 2026 ni wambeta muthoni wa kiramana na kuchukiri nkatho na mtubo witana mbere na kuona kanya ka ututhiatira kimitandao-ini yetu yo kinyanire Facebook na kinya YouTube tuketana mbere pamwe batongere kuma buri bachumirite na kumenere mubunge wo wa gicigo mbunge ki Mugambire Ndikiri bakiwa nende na aremi kana na ari umo watongere barabara mustari na jombere
nende akwebele Kawira Mwangaza gitine kia ungavana bakiari bawete ano turindikiri na Kawira iba kumarutere rumore ndikiri na bati kudetera Kawira ndira omba kwebela ke babelwa gitine kia ungavana nkuruki baurete ndikiri nende akurekana na siasa na kurutera akariba gishingo mbunge ki enkuruki kenda bemba kwithira abakiona maendeleo yara yombere kwithira yagituma bamuthura kana bamunenkera akanya bone nyuma ya kariba bore wetana mbere na kumba kwithira bayikulukira mathina nkabo ya wagi bo barabara wagi iboruwe na kinya mathina yangi kathumba bawete babate kwenda bate kwenda redekeri omba kwithira gitana mbere na kuringa siasa ndi bo barenda mutongirira komba kwithira kibarutira ngui kaita kondano na kedra kibadetira ni riboti emandiki betu wande tomwende olaibone. Atongeria bagesiasa kuma bore aria Steve Kanyanya ne bameneretie mumbunge uri kwa bore Ndikiri Mugambi na nikiraba kuwa wengwira nene thairari nio ne kubutethia ntu bakiweta gicanga sake kwebelwo gitene kia wari ngavana wa Meru Kawira Mwangaza wetire buru gwita inya gwito kuji mwaronya kwa ngerwa na ngerwa no tegete na ingwitikia kungerwa no jukirie gitikia ngavana onto ibumbuga wendete na Mwangaza iyo tikugo tigana no na Kawira ti kirasi giaku na inkwirite jari atatu ntije na tote mbiga wana imucoroko lakini ngogukania utikuigwa ngokwira reka Kawira utikuigwa Kawira ti kirasi ne giaku Kawira kuraja gukui Kawira ati ninya sauti yaku Kawira tombana no ito tafadhali naenda kwerenja ango kwa thatu ya mucoroko toja Kawira chiekende buri ni nene utira mikuruka ninya kuoteyo no ngangene Kawira no kwenda ochokeria Kawira athiurukite Meru county yonde na nkuruki Meru ndiramona Mwanka Kirinyaga imutongerio Kenya wewe mutongerio buri aja Mwanka inya buri ju kara kumya kanga ni ngana kuma 2012 na Mwanka tha inya makinya yaku jara jomba kuthinga to jatikinya makinya kenda na no kwenda kwengana Kawira itu tafadhali anda koerencha inyethera no kuona jako tichinda gitigi no to ugu tigichinda inyethera muntu mwana oku tuma kuja kuraga mwana oku aciari njenu utugira baitha utwa utwiraga no gatutethia ugire na ndibute kwenda gonka urenda kama igwo libukamite bwa kaburu bwa kama kabisa bwa inyiria biubi ngana tantije na imanto amega ndi bumenya 2027 kulukine bauretie mumbunge uko ebana na mantu ya tena gitomiria siasa cia mapema na kureta mirandi ya weti na mbere matureni tato cia Kawira rekana cio uko discussing tato cia buri tato ire twina cio buri ani nyingi ando ngitha iji gotena stima ukara kukuma 2017 2022 no ndo chiorongo imbureterete stima imbureterete ruje imbureterete matangi no tikio kureta no Kawira weja urungama Kawira auga fagia wote kubangwa na kuma friend kufagiwa bwefagiwa kubona to ibutona nthiguru ne puinze utogatigara gukutara tinya Kawira kuga iwana inchi bakuga to batongere tema tutamgoko no ntotenjera irenjwa yatukwa cina mitaro cina miju wetebwekera maram testima tianto beto bena mbara na bwantumbuli otobalikana ibaterwe bakarajana bantigwa na ndeto ateyara mantu ya buru skuru chiongwana beto ba primary bateke buru te skuru ikari yako ikwenda tena asari siaki kiripotera Meru TV kuma bore mbita wa mwende walaiboni Ibaya muno mwandiki wetu wanthe tumwende wa Laiboni no tuboriboti una njira ikinyanilite akariba kuma Mwanganthi arere shigone mbunge ake sentiment ibachumirite na kumeneria mubunge wo Kirimangushine na raba wete naremi ukinyanile wira ne bwawe kinyanyuma yawe kwethira ari wathanine nkuruki ya miaka 5 akariba nende ibamenerete kuthukanga kwa barabara ya Kaongo wita mitungu na no kanende mubunge wetherite agikirira untubu nkuruki bawete bo ithone tutete batumba kwethira bakimburingira kura bakimura no kakana no tunaremyo kinyanile mawira na irombere kwithira akibekira buri wira nebo wakachuku KMTC ya Kaongo ntubura mwankira thaibo tomba kwithira abukiumbika riboti ya mwandiki wetu wanthe Tonjeff wagituma nabo akariba wandi ya Mwanganthia irerikiri gicigo mbunge ga Central Imenti muthenya jwa narua ni baumirite na kuthumbia mujumbe wao Kirimangushine ura baugite atithirite akibatethia na mirandi ya witi na mbere ni araborotithiritie barabara ya kuma Gitone gwita Kaongo Mwanka Mitungu na kuga atithirite akibatethia kinyokeja kwithira barabara iji ni athirikari ya kaunti ya Meru akariba bani bethirite bagikurukira maite na menama barabarene iji te barabara aki development chionde kinya school it's a problem chukuru chetu chionde chiateja nererwe kinya ugaibwa ngugi
mwanganthia wandi tutejanĩrĩtue no tuwejo tegere nyaki allocations cia ngugi na mantu ja maingi development cionthe development wise settlement ni ere nyume kungi kunthe buma gitone mwanka gukinya mwera gitie barabara ukethuki na kethuki nandi twina thoko ara tugikia marigu jaja jate kwana gukinyira imiguru eki ndaka cia tucikunekanga maguru imiguru ebukuwe kirirwa na kire matire mwe kuona nyumwera thina ije tiro kuwira ore mbere kuona thina ya miguru wogwendera witete kathiga umundene waku witete kuona ura jukari munda uri kurukura kaongo cibitari au muntu enda kuima thithio chawe mathithio jaja akure njotegera turi baba kaongo na barabara eu bagutetera kuma ria batetere kirima ugwe tukuthuganiria nkurukia Karibaba ni baugite mujumbe uu na aremi kujuria mawira ni abekirite kagita ga siasa twi mucemanio kaongo agituromba kura atwira wona ndatonya kitini akinda gikariro KMTC ngakikicha igwa kwa kaongo Ero Center nontombi auga batu twina eka imwe eka kenda cia cibitari eka ongo na no ukuri atariri orongo uno ukuri eka kenda na eka kenda iu ndienda bumbira imbi iriki eka kenda iu cibitari iriku ni kuma 1934 cibitari ni ereo kuma 1934 lakini mwanka bai ikuruki kan dispensary karea karakirwe mwanka muthiru nere bakirikiria Karibaba baugite bakethera bagichinchia utongeria bobo mujumbe na kinya bangi atongeria baremi ni kujuria mawira ne jao kiki kiguru kina tare ibaita ngugi urawite ngugi na tugachwa bara mana ndito kirinyanje isi babero tone na bola bagakara na batu tutiko tia thuranire thatu na thirikari kana thatu tene kuringana njire lakini kwa yatiu kirima kaanite na tugachwa ungi nontu kurube kubotiara ana kiguruge kana kuthithu nyatonto jabeni ntekona ya nyatomba nyagutwika ko nyatomba tarana ndiga mathaja uninte gwitikia ibambe bamenyo utongeria thai omonka bugachinja te kenyere twire te kenyere 20 miakere inyuma utongeria turikira ntu baberu para bagaita ngugi uria tukwenda nkiripotera Meru TV mbeta Jeff Wagitumam Ibeya muno mwandiki wetu wa Ndeto Jeff agituma no ntuboronduru na njira inda ya riboti ya Jeff gituma yatunenkira kanya akana yatwigira gatanta ka riboti chetu cha Meru TV oronkurikani orubontu ku ya Jumatatu atariki 11 cia mweri wa 5 mwaka eno yuturiwe 2026 ngochokire nkatho no ntubokona kanya ka ututhiatira kiri metandao yetu ya ukinyaniria na kurukikire barabonde bedra baitira Meru TV ore kumba kwethire kinyanira kinya babu nkabuchokire nkatho cha mwanya muno bure andiki wetu bandeto erekeri na kinya ari ingi mbicha ni wambeta muthoni wa kiramana kwendere kaita kakeya